салом алейкум ба кулли тамошобинон ва ба ҳар як нафаре ки видеои моро алҳол тамошо карда истодам. Бардораи азиз, мисли ҳар вақта мо обязательно ки барои шумо рекорд пешниҳод мекунем ва хоҳиш мекунем видеоро то охир тамошо мекунен. Мефаҳмем амаша тамошо ки накардин обязательно ки чера нафаҳмем ва агар лишни савол додин метавонем ки ҷавоб натон саволотон. Барои ки ман подробно мефаҳмонам, видео вақти дроз намегирад. То охир тамошо кунем бо диққат. Занг задин ҷавоб наметавонед занготон. Барои ки ман ҳозир подробно мефаҳмонам, рақамҳои соҳибкорам мемонам. خواهش میکنم تا آخر تماشا کنید. کار هسته در پاد مسکو برادر عزیز. یعنی که город Солнечногорский такой, короче, корой дами город под Москва да ва ҷой хоб надора. Зарплата, яъне ки ойлик 38000 рубл метада моҳаш. Дута выходной дора. Айди шанбе то рӯзи ҷумъа кор мени, шанбе якшанбе выходной дора. Я моҳ якум зарплататона задержка мекардааст ва ҳозираша дани момент кадоме ки видео тамошо кард, агар интереси бошам зарплата ва яъне ки шумо да сафадат кунам метавонед ки занг бизанед. 3 нафар дар кор будааст. Обязательно ки документ патент дар кора, яъне ки вақти рафтан шумо бояд патент дошта бошед, патентни пад Москва. Патент ва аму чеки масалан патент спордагитона бигем копия мекунен, регистрациятона, перевод, паспорт ва СНИЛС. Яъне ки ҳамин документҳоро шумо дошта бошед, шумо метавонед ки барен кор официалния беягун фиреб ва шумо метавонед ки рафта кор кунед бародари азиз. Кор дар пад Москва город, яъне ки город Солнечногорский. Такой, короче. Кадоми да ҳастай мерен кор мекунем бародари азиз, рӯз лишни гап назанем ба зиёд менетем акай ойлик ма камай дигар ҳастай одамое ки даже ҳамин ойлик дам намеёбанд ҷои кор дар кӯча мондагианд. Бисёрша шумо намедонем, бисёр як хеле катагӣ мекунем, медонам хафа мешин намешина гапом мада фарқ надор бародари азиз, мара дам медонам мега дар кӯча мондагиам, 1 рубл надорам дар ҷое ки ягон чи бихӯрам. Ба ҳамин хотир лишни гап наданем, комментария ҷазир накунем ва این کار برای ما آدمایی هست که الحال ندارن یگان شرایط времени работа کار کنن. ما обязательно ان شاء الله که کارهای خوب شد ما پیشنهاد شما میکنیم برادر عزیز. به همین خاطر ما را پیشنهاد کردن، پیشنهادی هر یک تای شما کردیم. خوش میکنم رقمایی که دیدید این در این طرف رقمای صاحبی کاره و در همینجا بالاش صاحب کار مینویسیم، میتونه که همین برادر دادم دادن خودتون подробно درباره کار قطعیش گپ زنید. رقمایی که در این طرف میبینید رقمای خدمت، اگر شما کار داشته باشید میتونه که برای رقم زنگ داده یعنی که بفهمید. خوش میکنم برادر عزیز، اگر که برای کار همین کار زنگ دادین در رقم ما بدونید که تلفن شما را نیم برداریم یا که با سوال نشد همین چیزید متاسفانه جواب نمیتونیم به سوالاتون، برای که ویدیو را دنچی تا آخر تماشا کردگی نیستیم و نفهمیدین که ما چی گفتم. خفه نمیشین، زنده و سربلند باشین. نمی کاری که من گفتم همش ویدیو رو تماشا کردید باشه فهمیدید. کار در پاد مسکو 38000 اویلک تبخدنو یا مدتش که داره 3 نفر در کاره، پاتنت، دکومنت، چک، رجیستراسیون، پریواد پاتنت، سینلز. کدام در موافقت میکنه که همین چیز هسته داریم همین بیکار گردیده خوبه برادر عزیز، میتونه که برین جوی کار کنید. با هر روز با ما کار میشه و رجیستراسیون یعنی که در کارت میشه دیگر ما ان شاء الله در برنامه خوب کار کردیم که روزهای نزدیک کوشش میکنیم خدمت رجیستراسیون کنیم با دل پر شما را و همشه پیشنهادی شما خواهیم کرد برادر عزیز. ان شاء الله که صبر کنید. چیزی که ما обязательно وعده دادم این هفته پول کار میشه برادر عزیز. این уже алакай یعنی که هفتم کاری است بگیم قریب که ما پیشنهادی شما که به یگان отказ каждый день یک کار پیشنهاد کردیم. اگر که شما در این کانال برای کار یعنی подписаться کردی باشین обязательно کار میشه برادر عزیز. خواهش میکنم ویدیو را همه وقت تا آخر تماشا کنید. زنده و سربلند باشین. انتظار داریم ویدیوهای آینده را و کدام که کاری یا که کوی کمیسا کوارتر دیگر در کار باشه سیلکای تلگرام کانال ما در کامنتاری یکم закрепить کردگی میتونه که شما بدونید دیگر کارا را نراباچی دیگر همش هست برادر عزیز. ابونه شین در تلگرام کانال ما هر روز زیاده 5-6 کار ما وارد میکنیم. زنده و سربلند باشین. انتظار میشیم ویدیوهای آینده را. خیر.